Si umesikia rais anakuja hapa? Anakuja huo? Anakuja kufanya nini? Sisi tunataka kumwambia William Ruto, wewe unakuja hapa Mlima Kenya, ukuwe mtu ya kuongea ukweli. Project zile zote ziko hapa katika mlima ni zile zilianzishwa na Rais Uhuru Kenyatta. Hakuna project hata moja yako. Kwa hivyo wewe ukija hapa useme project umefanya ni gani. Zile project ziko ni za Uhuru Kenyatta, umekataa kumaliza. Lakini usikuje kudanganya watu ya Mlima Kenya. Ati leo jioni ameita Inoro na Kameme akuje kudanganya nyinyi. Mutamusikiza? 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 Ni modo wa maheni katu wa maheni. Ni wa maheni katu wa maheni. Watu wale orahenagia. Leo ocaria ndigo ingo cia gwikata. Ni ndakena modo wa wagige. Tuthie na mbere. Tuthie na mbere. Tomie oguo. Muko tayari kwa chama yetu mpya? Mwezi wa 5. Kasongo aende asiende? Atembee asitembee? Aende asiende? Asanteni sana, Mungu awabariki watu wa Wangige. Thank you very much. Eu ne mokioe ndoka kuuga ni pole. Nindamuhitithirie ma. Nindamuhitithirie. Ni mukundekera. Ngimurehera mundu wa maheni. Agituhenia. Agiturania gutwikira mbeca muhuko. Tuna tunini tware na tuore akiruta. Ni arutire kada arutire. Ni mokoboinokia. Ni mokoboinokia. Kaongo aende asiende? Wangapi wanasema Kaongo aende? Niguo ndo Wangige. Niguo. Mwe tayari? Tuboinokie. Ni muende twathondeka kia nyumba itu. Tondu twekire mahitia ma guthii uhiki na ngari ene. Hau ni watu wahingicire. Mwe tayari ni mwetereire kiama gitu? Ni mwetereire? Mweri wa kaigana? Mweri wa kaigana? Mweri wa gata? Twatangatha kiama gitu muingire kana muri o UDA kana muumire? Ni andu aigana maumire UDA? Kwa ndona murata wakwa witagwo wa Machukuru de mwere ume kou. De mwere ume. Ni aigana marara Machukuru ume kwa UDA. De mwere atere ando awagige. Mundu uyu tukamuinukia round 1. Na twina arata Ikamba, Mathai-ini, kuria Githii, kwa Baruhia, mugokira tene tumuinukie. Ni mugokira tene. Dashigana. Kenda. Andra mugokira tha kenda gwoko iguru tha kenda. Na mwimenyerere. Arenda gutukayukania. Athondeke ciama nyingi guku kirima. Tiga kiama kiria ngumwira icio ingi ciothe ni ciake. Niguo. Icio ingi ciothe ni ciao. Ni mugwetekera. Mjambo. Situsalimiana Wangige mjambo. Munasema Ruto aje. Munasema Ruto aje. Ati wanasema tusiseme aende. Ruto. Ati Ruto. Ataenda ama aendi? Ataenda ama aendi? Nani akona ukabila ndani ya Kenya? Nani alipeleka Rigathi nyumbani? Nani ameharibu uchumi ya Kenya? Ni nani ataenda nyumbani 2027? Nimokodi ya guaya. Tuko tayari tupeleke Ruto nyumbani? Wale wanasema Ruto must go. Ruto must go. Asanteni sana. Na nimuraigua ni aragioka goko gwito githe tiguo. Ithuĩ turamwĩroka na oka ri turetio kaci. Tiguo. Ithuĩ timuka turahingũra. Ora twerua ni rigiji kumugereria 10,000 na tukaguthuka deposit muthenya wa mbere. Muthenya wa iruga tukaguthuka angi tondu ndangiria kuria wika alete pesa yetu hapa. No andu angigire muria kiuria tondu Ruto ni eguka ri na ni eguka ri goko ri ajira ndimwire ni aroka
Niene adomo oguo fane ajera ndakinya kwa Ngigĩ atĩ nĩegũka wa Ngigĩ athiĩ kũrĩa atuĩtwo andũ a Ngigĩ nĩ inyuĩ rekei ndĩmwĩre kũrĩa thĩinĩ wa Kiambu County egũkinya ciũria nĩ ithatũ kĩa mbere warutire Rigiji gĩtĩ-inĩ nĩkĩ gĩa kerĩ angĩkorwo nduomĩrĩirie Rigiji mĩaka ĩrĩ rĩ ithuĩ ũrenda tũkũmĩrĩrie nĩkĩ githĩ tiguo angĩkorwo thĩna waku warĩ Rigiji rĩ nĩkĩ kĩratũma ũhũre andũ a Mount Kenya wamaruta makamĩtĩ-inĩ wamaruta kila mahali situko mimi nafurahi sana watu wa Ngigĩ na rekei ndĩmwĩre muendelee kutushikilia niga tuthie na mbere na kwaria tondu riria tugakirio mayao Kiambu itu ni athie Mount Kenya itu ni athie koguo tukwaria nginya ndagika ya mwisho kwa hivyo asanteni sana na tuona Rigiji matu ore muthuri oroema aria barakera Rigiji mayao huyu ni yeye oyo newe na ni mwaria ma tondu twahenirio na bottom up president agethie bottom agekinyira saitani maroka nake mayao nikio guthukite bururi uyu witu wa Kenya no ithuĩ turaiga shetani aci nyoni aingethi cia rigathi asante.